Kaya kita senang bapi le nak film jok je. Flash bonba jing jokki nek film jokki kalong gaba bon jing snang hadok ni ki comedy type untuk kila comeback bah sa hadok ni ki artist ki ba lo actor ni ke pensel tenat ke pensel ni ngamla shuban batay ada ni ko film Hantu kepat kita mana? Kaya kepat bapi yo menerci lang hapo biju cinema. Hala to kapat kami page baru lagi artis ngamla shuban batay kila start bela internet bah hadok kata-kata kata jing acting jong kita Ngai mana biju kohol kira-kira perbaki baklara yang meriam. Kira-kira tu. Aku sebab kau berai komednya tengim kau berkat mo namar bakala aktivis singi ki baik ngim kau berkat ada baki wan berai ko to dengan bayi nang mun dengan bayi tak ada apa penreki bahai ni ki baik dengan shintin dengan ai play di baik bikin kersan gini di artis kebadan kisap mo nam ke jadi jong ikin kiu hagal yang film You maslak lembak im tisu haga hak screen man cinema. Mentang ni biang haga film jok je. Kaya kejing ni jupi. Dang trem man film maslak na. Pi guna maslak. Ai nashintin no baslet ko nang comeback hi la do action lang kambiang dah. Pero gino artis ba ang sino ngam la show ban batay na pro gidang trem ha mo man ai